Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills District Kalapan pa ko jing songliao halor ka jing jubab jong ba Shakler Wajri Menteri ka Kamila kai halor ka jing kali kabalawan ra do ba Gabriel Walang MLA ka Nongston ha ka bayday bag ka jing penyo matan artificial turf ha West Khasi Hills District abakran chigrap thai khubor mata kasngi uba Anthony Umyong Sports Secretary ka FK GGP Ulong ba kabala pendiaw ya kaseng kadai halor ka jing jubab Menteri Sarkar badai pet ya ka Kamila kai ha ka ba ulakran syai da ka baong ba ka jingai ba ya ka West Khasi Hills banyak kerennya kamalan artificial turf. Susu ulang ru bakaseng gadawan ng sarkar, bagaday ban simkhia ban pai khmat lem na kabentaka West Khasi Hills District na baka headquarter Jongka District kabaday Hanongston, kadan artli madan football, kaway kamadan NDSA Hanong Pendeng, bat kaway pat kanong Pathar Stadium ha Pendeng Ray, bat boro artli kilong kimadan kibalabit labiang pura banyo yaw artificial turf, Henry balay umintri sarkar uong baka jangay ba banyo artificial turf. FKGP West Khasi Hills District ba naka tanang ka sport ni dap daga jingsno khya bat ka jingsno banyaw du kata ha ka bede bat ka jingkeli ka palawan ra da MLA Brum jongi na po Nongston iba Gabriel Walang ha ka bede bat ka jingpenyo ya ka madan artificial turf ani kata kamadan pemlasian tang plastik hapo trong ka West Khasi Hills District pana kaliang jongi kung kaseng habang yo snow ya kajuba na kaliang jong i minister Badon Buram iba in charge ya ka sport iba Shakliar Wajri i dap da ka snow lengok hadu kata-kata ha ba na kaliang jongi la juba bahag breben penyo ya kata artificial turf hapo West Khasi Hills kalong kabacingay ba hadu kata tinakaliang cumi kung kaseng ni penpau bat ni kwaru kajingsay khatam na kaliang jong minister Badon Buram jongi bat pensay ba hakano kaleti ba kata kajing penyo ya kata ka madan artificial turf apa West Khasi Hills kajingay bat nakaliang jongi kung kaseng habang penpau sya kasorkar ba kumbakitep ba ka West Khasi Hills District kadai kaway na district kiba la kiu ha kabede ka sport habaro ilian jong ka sport hanrai habang ipay pat ya imadan ilekay kamut ba kidang duna hadu kata-kata omday tang jong ka football hanrai habaro ki madan ilekay te nakaliang jugi kung kaseng FKGP ni karpan ya minister Badon Buram jongi ba un pensay kamploy ha bede bat kata ka jing pomla ban penyo ya kata ka artificial turf hapo West Khasi Hills ban ha ka juga por nakaliang jongi kung kaseng kumbangi yo i ba hangni hapo West Khasi Hills jongi kidon ki madan ha ka ba kidai ki madan ki balong try da ka Directorate of Sport Youth Affairs kaba itip ba kata kadai kamadan hangtay hapo nong Pendeng ka NDSA bat kun juru kaway kamadan hangtay hapo nong Pathar ha ka ba nadana kaliang jong sarkar kadon titmu sisya panwara ya katay ka artificial turf kan nong jingge hadu kata ka sarkar naman bagtay kamadan atli kilong imadan kibala biang pansiang ya tang plastik ha kitay imadan na kaliang juri kung kaseng ngira karpajur pangikentu khantam ya kasarkar lengba katanat jong ka sport makan paikmat lem khantam seni ka West Khasi Hills khnang ba kisamla elekay dan kita kisamla kirang ba kitay elekay jong dong kathan jong West Khasi Hills District kanlong ka ba mentoy na ka benta kalaway ka jong samla ki jong hapo jong ka West Khasi Hills District